Alo, dobar dan, drago mi je da smo se opet našli tu na mojem kanalu, da opet neke stvari naučimo. Prošli put smo pravili folder i stavili polako stvari unutra, što ja znam, slike što imamo, banke, podatke te. Da, a danas ćemo dalje ići s tim stvarima. Kad vi normalno upalite taj kompjuter, imate normalno Internet Explorer, to vam je ovo čudo tu. Po mojem najveće smeće koje postoje. Znači prvo što vi radite, vi sebi skinete ovo čudo, to u stvari to je već tu, i onda tu gore upišite unutra Google Chrome. Najbolje je bilo još 64 ubaciti bit. Da sam mi došla tu do Google stranice, Google Chrome web browser. Onda mi tu idemo, herunterladen piše, ista je maska kod vas doma, sam vjerovatno piše na engleski ili na hrvatski, ovdje piše na njemački, ali je isto. Razumijete, 64 bit. Ups, izvinite, kako se to vidi? Kako se to vidi. Zato se mora ići na kompjuter i u prazno stisniti tu dole, vidite tu su ove kompjuter, tu ste u toj kategoriji i sad je ovaj prozorčić tu, ova kategorija, ne. Sad vi tu prazno stisnete desni klik i ovo zadnje Properties, Eigenschaften. I onda vidite tu, moj procesor je AMD Ryzen 7 2700X 8-core procesor, toliko i toliko GHz. I onda vidimo RAM, imamo isto RAMa puno i vidimo tu 64 bit sistem. To vam je, ako se sjećate prije onih igrica što su bile Nintendo, one patke i ono što se moglo pucati to. Ako se sjećate te grafike, ta grafika je bila u 16 do 32 bita. Znači, sad imamo 64, to je duplo više. Ne znamo, ćemo dalje raditi na 128. Niko ništa ne govori. Zadnje par godina već. Ali nije ni bitno. Idemo dalje. Product ID. To bitni sve nešto kod mene to varira, sve to varira stalno. Onda stisnete tu na herunterladen Speicher, save kod vas. I onda šta hoćete da vi to u tu folderu otvorite gdje ste skinuli ili da direktno tu aplikaciju eksekutirate. Executable. Znači mi ćemo nju odmah otvoriti. Malo čekamo dok taj download počne. Polako, sve ovisi o vašem internetu. Ako imate 3G onda je sporo, ako imate 5G onda je super brzo. Onda smo mi tu taj Google Chrome sebi otvorili, ali ja sam tu već nešto otvorio i priredio. Prije nek što počnemo se baviti sa ovim kriptovalutama tu, sa tim raznim čartovima, kako se vama najraže, kako vam se sviđa. Volite bolje vizualno gledat ili volite kao ja brojeve vidjeti liste po njima gledati. Dobro je, puno ljudi kupuje to, ja tu dole vidim, tu dole je volumen. Nema veze koja je cijena, dole je volumen, dole se vidi da se puno kupuje. Da, prije nek što počnemo s tim, trebalo bi par riječi naučiti na tom engleskom jeziku. Prije nek što uopće počnemo, to ćete se vi kod kuće zapisati, jer će vam trebati. Potrebno je svaki dan, vjerujte mi, iako imate kompjuter na hrvatski, to je svejedno. Da. Počnemo tu gore, kompjuterska oprema. Našao sam tu jednu korisnu stranicu, to ću vam dole staviti u description. Kad stisnete dole na pogledaj više, ili see more, tamo ćete to vidjeti. Znači, laptop, to vam je onaj kompjuter sa poklopcom, što mi moj tata rekao. Naravno nije poklopac, nego je to monitor. Jest da je i poklopac, ali je monitor. Meni smiješno.
Stolni kompjuter, to vam je desktop kompjuter, znači to je ona kutija i monitor što stoji, ne. Tablet znamo, tablet nam je novi došao, malo povećani telefon, djeca se vole igrati s tim, znamo. PC, Republika Srpska, nije istina, nego piše PC personal computer. Screen je ekran, keyboard je tipkovnica, mouse je miš, monitor je monitor, printer je printer, preuzeli engleske riječi, wireless router je bježečni router. Kabel je kabel, hard drive je tvrdi disk, znači to su vam diskovi koji su u kompjuteru, memorija, znači što veći disk imate više možete kore sejfat. Speakers, zvučnici, power cable, kabel za napajanje, to vam je četvrtasti kabel, četvrtasta kutija i vode kablovi iz nje za razne stvari, za mainboard, za matičnu, za procesor, za grafičku kartu, za diskove. Međutim, u današnje vrijeme već su diskovi na matičnoj, kao kod mene, manje struje troši, pošto sam ja prešao skroz na 7 nanometara, kompjuter ne troši skoro ništa struje, znači štedi se i tu. Kompjuterska oprema, korištenje kompjutera. To plug in, ukopčati ga. To unplug, iskopčat, znači iskopčat kabel ili staviti ovaj USB stick unutra. Switch on ili turn on, upaliti isključi, upali isključ. Turn off, switch off, to vam je isto. Isto da, start up pokreni, shutdown ugasi, to restart, ponovo kreniti. To vam je sve bitno. Internet je internet. Website je web stranica. Bože, da li nam ovo treba? Firewall nam treba. Manje više on je tu. Ali kao da ga nema. To vam je kao štiti vaš kompjuter od hakerskih napada. Ali štiti on. Sad sam skoro rekao šta. Web hosting, web domena. To vam je ovo tu iza, vidite com. Znači kod neke stranice tu piše hr. Ovo tu je jezik, recimo language. Znači domene iz koje države, ali vi možete domain kupiti ako ste iz Hrvatske, ne znam, iz tuvalu.to ako hoćete. I to isto jako jednostavno napraviti, uopće nije teško. Tu download, preuzeti, o bože dragi. Ja ću to govorit skiniti, pošto ja skidam. Koja se ja moram 100% na njihovo držati. Da. Wireless internet ili Wi-Fi. Evo, file. Datoteka, folder, mapa. Isuse, da bi ja trebao sad vama mapa govoriti. Ja ću vama govoriti folder. Jer mi hoćemo tu nešto naučiti. A ne se vratiti nazad. Da. Virus, bože dragi. Spacebar, to ću ja govoriti space. Network, mreža. Scroll up. Logirat. Pogledajte si najbolje te stranice. I naučite. Pošto djeca uče. Kamionđije. Nije teško, to je samo jedna stranica, sjetite se šta ste u životu do sada učili, znači vi jednu stranicu u školi preuzmete u sat vremena i manje. Znači, uopće ne bi trebao biti problem. Da, idemo onda dalje. Nakon što ste skinuli to smeće, Google Chrome, sad idemo na, kod vas će to biti ovako, vidite, CoinMarketCap stranicu, na njoj ja gledam šta ću kupiti, šta neću. Ali ja sam tu sebi stavio mjesec unutra da mi bude tamno, štiti oči malo. I tu sad vidite tu stranicu. Bože, koliko ih ima. To su vam sve kriptovalute koje možete vi kupiti. Znači sve te kriptovalute možete kupiti. Znači to su sljedećih 100. Ima ih trenutno 5392 kriptovalute na 21.000 marketa. Znači burzi. Ali ne možeš svakoj vjerovati, svaka burza nema volumen koliki bi trebala imati. Znači ako ti sad pumpaš negdje na jednu burzu 1 milion eura,
kupiš si tamo nešto i to se podigne sutra dan na 10%. A one nisu prije toga imali 100.000 gore volumena, onda ti možeš se slikati. Znači i to treba isto paziti. Treba na burzu ići di znaš da ima volumen ti se uvijek broji gore, 24 sata volumen, vidite ovdje milijarde, znači sve skupo. Markets. Stisnit ćemo jedan put na markete da vam ja pokažem ovaj ranking. Ali mi nećemo na ranking. Odemo na Bitcoin na prvi. Bitcoin je generacija 1 kriptovaluta, to znači prva, ne? I majnuje se još po starom algoritmu. I Ethereum je generacija 2 kriptovaluta, ona se isto majnuje još grafik kartom, procesor čipom, kao ja majnujem kod kuća sa tim grafik kartom, sa procesorom, i te transakcije košta sebe, recimo osoba A šalje osobi B novce i ja sam taj miner, osoba C, i ja sad to moram verificirati sa tim minerom da je čovjek A čovjeku B poslao te novce. I to što sam ja verificirao dobijem plaćano na svoj wallet, na svoj novčanik. Ako sam miner. To znači vi možete kod kuće sa grafik kartom pustiti samo nek laufa, ne morate vi to osobno klikniti, nego to računa samo i budete plaćeni. Ali nije lukrativan posao, osim ako ste na 7 nanometara. To se sad trenutno isplati, jer 7 nanometara ima 3 put više snage nego ovo zadnje. Znači isplati se. Ja sam imao do sad grafiku unutra od 8 GB i ona je trošila oko 300 W. A sad imam grafik kartu unutra sa 16 GB, ali ima 3 puta više snage, iako je samo duplo. Ali ima 3 puta više snage i 3 puta manje troši struje. Da li si to možete zamisliti? Znači ja sam fan tehnologije i sve što ide unaprijed, i taj 5G isto. Meni to treba, vama isto treba, jer to troši manje struje, ljudi. To je totalni optimum za zemlju da se oporavi. Morate samo znati koliko je USB stick, znači ono što ljudi nose sa sobom, gdje imaju slike, MP3 gore, dokumente različite, šta ja znam. Samo koliko je to drva spasilo. Koliko knjiga stane na 1 GB, pa to su tone, ljudi. To su tone. Louis Vuittone na tone. I to je uštedilo jako puno. A to mi ne vidimo, zato što smo mi previše fokusirani na ostale stvari. Ništa, idemo dalje. Bitcoin. To je Bitcoin. On je nekad bio tu vrijedan. 2013. 119 eura, dolara. Pa se onda podigao jedno na 1000. Tu sam ga ja bio upoznao 2012. 2013. I prodao ga bio na 700 US dolara. Mada je otišao onda na 1000 još nešto, ali nema veze, i to je isto dosta. I onda smo na ovoj liniji, nisam ništa više radio sam posao svoj. Nije se ništa dešavalo jako dugo. Pa i ljudi nisu bili zainteresirani više. Ovdje sam ja pisao puno ljudi tada na Faceu, ljudi kupujte, ovo je budućnost, tamo meni nije niko vjerovao. Pa nisam ni sam sebi vjerovao, da budem iskren. I ništa, mi čekali. Jedan put sam ja promijenio položaj na poslu i tamo došao neki tip. Jako interesantan tip, pametan. Kaže on mene, on kupovao Ethereum na $2 i prodao na 50. O, rekao, brate, došao si mi tu na radno mjesto i sad mogu odmah razgovarati sa tipom baš o kripto stvarima. Rijetko je to, pošto je nova tema. Izvinite. I tako da sam ja ušao opet u taj sistem. I odmah sam ja rekao svim drugarima, ljudi, kapital. I mi smo tu ulagali. Svak za sebe, neko je izašao tu već. Žao mi je jako zbog toga. Nisu imali strpljenja. Ljudi kad vide 10%, ma ajde, ko da ja znaš šta će sutra biti, ajde, bježi. Na to ja ne slušam više. Zato što mi jednostavno ne zanima, radim svoje stvari. Ćao bela. Idemo dalje. Znači mi smo kupili na 2400, ja mislim. Možda ću vam to jednom pokazati na koliko sam kupovao, možda neću. I
mi smo čekali, tu se ja negdje imao svoj rođendan, to je bilo zadnji puta da je bilo visoko, na oko 20.000 je bilo. I ja sam tad imao IOTA, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Bitcoin, ma nema di nisam bio unutra, znači od svega sam imao i uvijek gledao kako se spušta, diže, ako se jedan spusti prodaš, ili podigne onda prodaš, čekaš opet dok se spusti pa kupiš i to easy, znači ti ako si u tom, ako ti čuka već radi, ako ti pumpa već sad radi dok ti gledaš ove čartove, onda se polako trebaš stabilizirati, jer to sam ja sa godinama stekao tu smirenost. Moraš biti jednostavno smiren. Ljudi koji rade po aparatima, znači koji lupaju po tim aparatima, Book of Ra i tim sranjima, oni znaju o čemu pričam, jer to ti u biti nije ništa drugo, nego ti je greed and fear, škrt i strah, škrtost i strah. I opasna kombinacija. Znači napalite skroz. I prvi put da sam ja vidio u svom životu u tako kratko vrijeme toliku sumicu. Pa smo mi tu malo nešto isplaćivali, Zini Laguza na Armani, Zini Laguza na ostale stvari. I dobro je što sam ja to napravio. Ostao sam sa jednim diom unutra i taj dio se spustio. Bio sam još u plusu. Ali sam bio i u minusu. Znači mi ako smo kupili tu u ovom bloku, ti si naravno tu gore još u plusu, ali te peče opet ako si izgubio od tu, razumiješ, bio si tu gore i nisi prodao. Žao ti. I onda su već dolazile prognoze i znalo se, ja sam primijetio nešto što ću vam ja pokazati. Ja mislim da ću vam ja to sad odmah pokazati kako ja to vidim. Ja sam sad napravio upravo tu jedan screenshot. Brzo ću ga u GIMP ubaciti unutra da vam ja dočaram kako ja računam. Vi ćete reći da sam lud. Ali to je meni svejedno. Zato što ja u ovom slučaju malo više znam od vas. U ovom slučaju sam rekao, nemojte da pogrešno shvatiti. Idemo. Slabo da će mi to ovako vidite sada. Sad ću ja tu povući jednu. Da li je to moguće uopće? Šta nego da je. Premestit ćemo ovu boju tu na brzinu ovako. I uzet ćemo ovo. Ako ne ide na shift. Da, vidite. To je ta linija koju ja pratim. Ljepše napraviti. Jer to je ta linija što je nama taj halving dao. Ne, to je naveze. Čekamo što ide i s ovim. Da, naravno da ide. Cool. Nisam neki profesionalac, morate znati što se tiče ovog gimpa. Da, vidite, to je ta linija koja ide. I isto tako, ta linija ide. Rykgängig. Nazad. Još korak nazad. Mislim ovdje. Shift ovdje. Isto tako ta linija ide i ovak tu. I onda bi se to po nekoj logici trebalo tu naći. I u tom svemu to može još iskakat. Znači, to može sad ići, gle ovo, samo me zajebava. Može sad ići tu gore, može ići ovak dole, može ići gore, može ići dole, ali ne mora. Može ostati kroz dole, može se po toj liniji ponašati. To je sad ono, kako ćeš ti sada, to je sad to pitanja, kako ide, u šta ide. Ja vam kažem jednu stvar. Većinom vuče na dole. Zato što je gravitacija tu. I vuče na dole. Ali ima tu support liniju, vidite tu doljnju. I ta linija je strašno bitna jer ta linija nije samo tako
tu, nego to taj algoritam daje. Taj algoritam je rekao svaki par, ne znam, nija, čekajte samo malo, BTC halving, malo sam ga pogrešno napisao, nije ni bitno, chart, Google ispravlja, ovak ćemo biti, ima tu jedna super fotka, nju ćemo otvoriti, kako je lijepo, sad tu vidimo tu sa strane 0,16, šta li je to? To su centi. Znači 0,16 centi je Bitcoin bio 2011. vrijedan. Tako. I onda idemo gore, jer to je eksponencijalna linija. Ne znam jel vi znate što to znači. To znači da bi trebao 300 još nešto, 400 monitora da bi tu liniju vidio lijepo, ali mi moramo tako malo staviti pa smo napravili takav chart. Eto. Uglavnom, tu se zarađivalo Bitcoin još normalno. Prvi koji su minirali sa procesorom su počeli tune i naravno oni su ljudi došli na gešmak. Sad bi one to isto kupile i dizala se cijena, vidite, tu je digla se cijena za 17.000, izvinite, može se lagano zajevati. I onda se znalo da će tu doći halving i da će ovi koji miniraju dobiti samo polovicu. I onda naravno se cijena opet spustila, bla bla bla, do tu gore do halvinga opet. I poslije tog halvinga opet se diže cijena, 2014. tu, na $1000. I onda se opet spustilo i opet čekamo na halving, halving je tu. Halving je odjednom tu. I onda se opet podiglo, tu 2017. 2018. na 20.000 po komadu. I sad opet smo u ovom padu, koji ovaj pad tu što je bio, koji ovaj pad tu što je bio, sad je i ovaj pad tu i vi ste trenutno sad u tom padu, vidite, kad ovo tu izađe do halvinga, a to je već izašlo, ako gledate, da, vidite paralelu tu, znači ovo tu brdašce i ovo tu, sad je to padalo, to ovo je za pred Božić se spustilo na 3, to je tu bilo, i onda je išlo dalje i za 2019. za Uskrs, da, dok sam bio u školi se podiglo to tu gore i onda ljeto godišnji pa se spustilo pa se opet malo podiglo, to je bilo sada, nedavno, pa se opet spustilo zbog korone. I sad ćete to zbog korone tu još spuštat do halvinga, to je za neki, ne znam, nija slagovi 30 dana, ima timer negdje. I onda, ali onda će biti eksponencijalno. Ja vam kažem da će preći preko 100.000 eura, meni je svejedno što vi kažete. Znači, preko 100.000 eura će jedan komad Bitcoina biti. To je moje osobno mišljenje, ja nisam profesionalac, niti sam to učio, niti vam ja govorim da vi to kupite. Tako to bude jasno, niti vam ja tu išta prodajem. Vi nećete nikad čut od mene tu unutra u ovom kanalu da ću ja vama reći, ljudi, prijavite se tu zato što ja imam zato što ja imam nešto od toga. To od mene nećete čuti, jer ja vas tu učim kako da se vi sami neke stvari naučite, kako možete živjeti od kuće. A sutra u budućnosti kad ne bude bilo više papira, da ćete biti sretni što to znate. Moj dida recimo, on još dan danas strah ima od bankomat karte, a ja to razumijem u potpunosti, ljudi žive u nekom strahu da bi slučajno nešto pokvarili. A vi znate kako je to, dođete prvi dan na posao, joj, svi ste nervozni, nešto, ne bi htjeli nešto pogriješiti, vaš ego, ponosni ste, ne bi htjeli da vaš ponos drumtaleden, bi Švabo rekao, da, a nije bitno, uglavnom, znate kako je to prvi dan biti negdje. Objasnite ljudima, pomognite im. Ja sam napravio TVI kurs, Training Within Industry, to je jedan jako interesantan kurs, izmislili su ga u Drugom svjetskom ratu, kad su trebali na brzinu ljude industrializirati, znači seljake u industriju staviti. I ti u industriji, koji god posao imaš, koji god imaš zanat, ti ćeš raditi samo 2-3 koraka. Zato što je to sve automatizirano većinom i nećeš biti, znači možeš pekara staviti unutra. I to se i radi. Ja sam ljude iz Sirije učio na radna mjesta, nisam razumio njihov jezik ni on moj. Niti su znali engleski, niti nešto, rukama, nogama, ali naučio je dečko i
tako ćete i vi naučiti ovdje. Zato što sam ja školovan za takve stvari i napravit ćemo to. I ne mora se niko bojati za ništa, da ćete vi šta pogriješiti. Ili glupa pitanja postavite. Slobodno dole u komentare pitanja postavite, neće vam se niko smijati. Jer tako se uči. Primijetili ste da sad u vrijeme te korone da djeca kod kuće uče preko tih medija što su im škole dale, a vi, šta je sa vama? Vama preostaje samo ovo. Pa, lako je jednog slušati kojeg poznajete, nego nekoga kojeg ne poznajete. Uglavnom, ja vam tu neću ništa prodati. Mene voli dupe za vaš status, u biti. Zato što svako misli na svoju guzu i na svoju obitelj i na svoju familiju i to je dobro tako. To je dobro tako. Znači, vi kupite. Kad vidite da ovako ide recimo ravno, teoretski ravno, onda budite sigurni da će pasti. To sam primijetio već par puta. Ne samo što tu sad vidim, nego to je tako. Znači prije nek što će ići gore će pasti dole. Gledajte na Božiće, na Uskrse, na pune mjesece. Recimo kad je Božić, recimo ja lupam sada, ideš kod rodbene, vamo tamo kupiš poklone, natrošio si se para, znaš već i sam unaprijed da neće biti dosta i onda je to sve prošlo, natrošio si se, primio si goste i onda čekaš oni par dana do nove godine i tamo se onda razbiješ kompletno i onda je došao januar i tebi odmah cijela plaća ošla. Šta ćeš ti? Imaš Bitcoin, naravno da ćeš se isplatiti. Isplatiš se automatski s tim cijena pada. To radiš ti, to rade 100 ljudi, to rade 1000, 10.000, 100.000 i cijena padne. Znači s tim možete uvijek računati da će to biti tako. Da pratim više ovaj volumen gore nego što pratim cijenu. Jer džabat je kad je cijena gore, recimo na 7.000, ako je ovdje volumen 100 milijardi. Jebeš 100 milijardi. Da. Ovdje dok je bio na 20.000 Bitcoin po komadu se nije toliko od volumena prodavalo ko što se ovdje dok je skroz jeftin, relativno dok je relativno jeftin prije tog halfinga, znači tu smo, to je sada tu, dok je jeftin, vidite kolika masa ljudi kupovala, vidite ovo, pa nikad u životu nije toliko kupovano ko ovdje. Tu su počeli na 3.000 lagano, nisu smjeli na brzinu jer da su na brzinu išli onda bi digli cijenu odmah na 100.000, to mora lagano i moraš ljudima govoriti, da zna svakakva sranja, moraš lagat da bi oni strah neki imali i onda prodaju svoje stvari, a Bitcoin će na dole, Bitcoin će u kurac. Koliko ljudi su meni došli, Marko, kako Bitcoin, kako ovo, a ja ne smijem reći, ja moram šutiti. Pošto baviš se tako cijeli dan s tim i tebi je recimo ova tu epoha što djeluje ovako, to djeluje na sekundu puno, ali za mene to bio jedan mjesec. Za mene je to bilo ovako. Znači za mene to nije bilo problem tu negdje prodati. Kad vidiš ono, podiglo se ovdje recimo na cijenu od, recimo ja sad lupam 19.000, a ovdje je 20.000 i sad od 19.000 on počne padati tu. Naravno da ću ga tu prodati. Strah sam imao. Prodaš ga. I onda kad vidiš da je nekako opet point uvatio neku liniju, da ima opet ravno, onda se opet ubaciš unutra. Ali, ne znam, vidit ćemo to za budućnost. Uglavnom, pratite taj volumen, to vam je od najbitnijih stvari koji postoje. To je na ovoj stranici super. Mada nije najbolja stranica, moram mi to reći. Nije akuratno. Spora je. Ali tako je to. Koliko smo dugo snimali? 29 minuta. Ajde, još ćemo malo pa ćemo završiti za danas. Pošto sam jučer snimao jedan video kako sam prodao Ethereum, ali morao sam ga obrisati pošto sam puno previše morao cenzirati. I na kraju sam poludio kad sam to htio u renderu baciti. Znači, da mi to ispeče kao video. Nešto sam negdje pogriješio, ko to zna. Uglavnom, možda vam budem to nekako isjeckao.
pokazati. A možda budem i novi video napravio gdje ću to prodati, jer vjerovatno da ću ovaj mjesec još malo morat prodati. Jer ako padne, onda idući mjesec možeš još kupiti fino. Osim ako, ali ne znam ja će ova korona još proći. Nisam siguran. Pošto je to ulje. I Amerikanci i Kinezi i Rusi. Sve je to mene čudno nešta. Čudno. Uglavnom to su vaše stranice, ja ću to gledati da ću to nekako kopiram. Sljedeći put ćemo onda ići na burzu. Vidjeti kako se prijavi. Su to neki znakovi za vas. Idemo na burzu. Vidite ovdje je kao Bitcoin zeleno. Ja što sam ja tu doživio od krvavo crveno. Da, i svaki put kad Bitcoin ima neki update. Bitcoin recimo može, on ima jedan blok. To se zove blockchain, ali nećemo još, to je previše grubo. Previše fino. Moramo još grubi ostati. Moramo tu još na površini, malo čačka tu na površini još. Dok bi mi u tu materiju ušli kako treba unutra. Ovo vam je recimo kriptovalute Tether. To je vam jedan tip od mene. Danas morate stalno isplaćivati na konta. Pošto to nije lijepo vidjeti. Na konto stalno zalazi novac. Vas neko pitat odakle vam to. A ja sam osoba. Ne znam, ja ne volim kad mene neko nešto pita, ja šubotim. Znači, to u internetu prodaš Bitcoin jednostavno za ovaj US dolar Tether, on je uvijek na $1. Uvijek neutralan. Ponekad skače, ponekad ne skače, ali većinom je uvijek na $1, znači nisi izgubio ništa. I isto je kriptovaluta. Samo što mi vjerujemo da je ona uvijek $1. Budala. Da, i od nje se sada pred halving. Znači rekli smo halving, polovina, znači Bitcoin mineri, oni što majnuju, će dobiti sam polovicu od toga što sada dobijaju na ovim nanometrima tu, a mi idemo sad do 7 nanometara ovdje. Znači sa 7 nanometara se teoretski njima opet isplati u istim. 3 puta više će raditi. 3 puta više će biti teže vjerovatno. Ne znam nija. U to ćemo morati u detalje ići kako treba. Ovo je sad samo grubo. Uglavnom ovih US dolar tetera su mogu ih štampat. Znači oni se ne produciraju kao Bitcoin, nego mogu ih štampat. Kao dolar. Je to dobro ili loše? Pitaj Boga drago. Uglavnom, tu su ga štampali prvi puta 2019. kad je puklo ono, kad je Bitcoin bio na 20.000 tu gore, vidite, onda su ljudi silno kupovali taj US dolar tether, taj US dolar tether je bio tada nije bio $1, nego 1.02. Toliko su ga silno kupovali. Znači ti da si prodao US dolar tether opet bi imao čisti gevin. Znači tu su isprintali, bilo je potrebno. I onda je bio onda je to padalo i sad je opet halving. Pred halving oni printaju opet. Pa ljudi, šta vam to kaže, razumiješ? Sama logika ti kaže da će ići na gore. Logično, razumiješ? Niko ne zna kako to funkcionira. Znači većina ljudi nema pojma kako to funkcionira. To znaju samo matematičari, inženjeri, programireri i ostali geekovi, mladi koji imaju razumijevanje za takve stvari. To je tu. To postoji i to se nikada u životu neće makniti. To oni ne mogu ugasiti. Neki ljudi apsolutno nisu svjesni toga. Da jedan telefon na svijetu još radi koji minira to i da je sakriven negdje u ne znam nije u materini, taj sistem još uvijek radi. Taj sistem će uvijek raditi, neće ga niko ugasiti nikada. Ja vama mogu vizualizirati recimo IOTA Tangle, sad ću ja to vama napraviti. IOTA Tangle Visual. Visual. To vam je IOTA, sad ću vam pokazati. IOTA vam je isto kriptovaluta. Jedna od najinteresantnijih po mojem statusu još. Kad sam zadnji put se bavio s tim. IOTA ovdje. Znači, jedna MIOTA je 1 milion IOTE i košta 15 centi. To sad bio prodano 4 eura još nešto. Tu gore. Big time. Video sad je opet besplatno skoro, znači ti možeš tu flow market, buvljak.
Jota Tunnel Visual, evo ga. Vidite vi to živo biće. Kako to lijepo živi. To je tu. To eksistira. Vi to ne možete okom vidjeti, ali je to tu. Isto kao što ne možete vidjeti. Ne možete vidjeti 5G, ne možete vidjeti infrarod, ne možete vidjeti što sunce zrači, ne možete vidjeti UV, UV. Da ja sad to pokažem. Zamislite si da je ovo tu jedna traka u firmi 10 metara i na njoj svugdje ima mašina koja ima, znači, ajmo sortirati smeće. Imamo 4 boje. Ova mašina sortira smeće. Znači ovaj prvi kompjuter tu izbaciva plavo, ovaj drugi izbaciva crveno, ovaj treći izbaciva zeleno, šta ja znam. I čim on to tu uđe u tu mašinu, to je zapečeno vrijeme koje je radio, kad je radio i ti možeš tu live informaciju o sebi izvući kući, znači šef firme, on to vidi odmah. I to vam tako funkcionira, jer ovi čvorevi tu, to su vam transakcije. Ako stisnete na njih, vidite, recimo dole vidite tag, koliko je poslano, znači ništa. Od te adrese na tu adresu, ne, to vidite kada ovaj hash ubacite unutra u program. Onda vidite ko je šta kome poslao. Ali je apsolutno anonimno, znači tu nema imena unutra. IOTA je na bazi 9. A ja obožavam sve što se može dijeliti kroz 3. To je i Tesla isto volio. Da li ja to volim zbog njega ili zbog sebe, ne znam. Ali to je tako. Uglavnom ovo je na bazi 9. I ja vam garantiram jednu stvar. 9 je broj kvantuma. Znači to je za mene zadnji broj. U jednoj deci. Pa je svakako, ali za mene desetka kao ne postoje. Jer ti isto kad programiraš, ti imaš 1+1 u decimal sistemu je 10, jel da? Decimal sistem. Nisam siguran. Ko što sam rekao, ja to nisam učio u školi. Trebao bi polako početi. Ali mislim da ćemo mi to tu i završiti sa taj video. Jer mene već glava će mi eksplodirati. Da. To vam je taj Tangle, uglavnom i on živi. Živ. I to je samo od sada, on vidite konstantno raste. I vi morate znati da je on već jako stari. To je on dečko izmislio iz Austrije. Mladi dečko, pametan dečko. Šta je? Ništa. Uglavnom, interesantno je to sve naučiti. Pokazati da nas malo ne smeta tu. Interesantno, nije samo to što vrijedi, jer ima tu, vidite, recimo Steam je platforma za igrati igrice. Tu mene neki dan poslao tip oružje da prodam. Znači digitalno oružje da prodam, ovo vrijedi 2 eura 12. Ova fuška tu vrijedi 22 eura. I ovo da to prodam da se kupim neki premium za pecanje. Eko svašta. Vidite, ovi mladi, treba se držati njih. I ostaćete večno mladi. Da, dosta za danas, vidimo se.